Pini jakong ni phai thomke bar ni ada por phai Chris along diphu man jaka chelenga tobar mile pholong kedo SAI Sports Complex along Kuti hini raki ahormu meke kaipon. Narcotic drugs mate raki amar an meke prenang jaron mate NDPS Act 1985 arona tengpen pachini jakongpo ni phai thongkep arni Karbi Anglong District arlo crepe ho akesa longpen kelongpon araki ahormu District Drugs Disposal Committee Karbi Anglong atum pen chepatir pi ponsi bangso meke kaya sai dengpon. Kedam tanga por Raikom saikhi tumpen do de sang sepen raki ahormu kejor kelang atumaphan keton kelang lapen kiri ka khuruga sai kedeng pon pen kelongpon araki ahormu jesemet heroin drugs linthom ra tokbor flike branar kep cannabis mate ganja lin pharo hini ra inkoi cough syrup bong inkoi ra throk lapen tablets suri hini ra pharo isira hini kelongpon araki ahormu pini jakhong ni phai thongkep arni mekai ponlo. Suara kiamar kado kawe pangrum pet pen hithia long ador laki kuti hini an duji pusi DSP headquarter nahit karisma pen nang pachini don. आज विगत आमार ड्राग्स जिबिलाक रिकवरी होइसे तेनका आमार 15टा केसर जेखिनि ड्राग्स रिकवर होइसिले तात आमी ड्राग डिस्पोजल कमिटिर एप्रुवलर मते আজি आमी ड्राग्स डिस्पोज करा होइसे तार भितरत आपुनार हिरोइन 3 केजी 0.48 ग्राम डिस्पोज करा होइसे गांजा 222.065 केजी सैम्पलेक्स टैबलेट 2102 numbers of Simplex tablets আৰু কফ সিৰাপৰ 26 টা বটল ডিসপোজ কৰা হৈছে এই গুটে সাইকোট্ৰপিক সাবস্টেন্স আৰু নাৰ্কটিক ড্ৰাগছৰ মূল্য হৈছে 2,72,90,050 rupees আৰু আমি যেতিয়া ডিসপোজ কৰাৰ আগত যেটো আমাৰ প্ৰসিডিউৰ আছে NDPS এক্টৰ মতে এই মতে আমি এটা ড্ৰাগ ডিসপোজল কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ এপ্ৰুভেলৰ পাছত আমাৰ আজি ডিসপোজ কৰা News report longsodar inti Karbi Anglong live.